St. Thomas Higher Secondary School Mairang kabare ka Islam bagi khana kin yok yak puli puthi ha Mairang menta ka kanti kala yok ru ban saki yak jing pli saya ka Islam ai jing kai football kabala tip kum ka St. Thomas Football Academy kum shi banta ban kanti ki khana ha ka ni ka jing le kai yak ni ka Islam lawan ban pli do ba mat ba ling do ubari MLA ka Mairang baru chairman ka Meghalaya State Planning Board harikat ka jing don lang ba Bats Cameron ta thiang MDC ka Mairang nalor ki board penya school lembat ki wei Hakani ka sngi MLA la pliru ika kardap ka batmai jongani ka school but ai jing rap ru silak tingka syakate ka academy Shosho na kalyang MDC ula yo ban pliru ya ka kamera class ka batmai kabla penyo lingba ka Khasi Hills Autonomous District Council ka balong R4R lak tingka hoisted the flag. At the same time, we have Krau Kupar Khasante who have composed the anthem of the Football Academy, who will be playing or who will be singing the anthem of the Football Academy. Give a big hand, dear students, everyone. To excel for glory and reach for. Give a big hand. So this is the jersey of the St. Thomas Football Academy with its motto, Excel for Glory. Flag of the St. Thomas Football Academy, which we will be wearing, which we will be carrying whenever you take part in the Nagamang pangajuan banyak nak mat school St. Thomas. Ngajupet berhantam hadin menyayo berbenda di sistem Eropea berpilih kelak ia berderas Mairang Town. Jadi ini ia kejinglong diman ke kejinglong ke school. Bangaso banong bamatasi ngayon man play yung gate ka itunat kapapila yadat pansna. Sister one mind has taken so long for you to complete the gate. I don't know what is the reason. Waiting for you. Oh, thank you very much. But you have really made it so beautiful. And deserves to be called the school, the gate of the school. Dengan sekolah ba ngayon lahat ng play ito nang tabi dalam tak akan play di MDC classroom nanti. But kung bansin nila nakabenta ban launch ia kene ka St. Thomas Football Academy. Kasi football kalau gawin na dikinatan diba kani ka daw katahan ka sumutunan ka dalay football na usiusan sa tagkatika doon na makomplain mo daw siya jaro na makomplain mo sipe na mabalik kani ka sumutunan wala dalit ka naman nilagay niya poibet te na sobrang baka St. Thomas kala sinjam ka balay ang baksin sinjam ka balay kani kalong gaway kajakaw kabang jit bagbantli ka platform na kapag ito kinaki berkasap football mentah ke badan yang nak kaya ke kebab dia kamai gakwa balik dia kani dalam season lalu diberi awal sedrong bon bahagi player
Sisnan kita kamay arlak yang wailang kabaki yo yang kamay diduti nakakasap baka dito lang kang duti nakakasap kita ikalang kaya kaba nisokmen bakong ka football academy mita nilayo hangin po si Thomas Pumala bagay ka kapilat piliti nakamita ikon samla iba don kajinong serius lagi na kajinong lakay football bat kumpuro nakamita ikila makin penmelan yang lagi akong kini lakay nakamita kabhan kalaway kajongki kani kalaway kay kepada ma nakabanta ikna school ibadah hakan school but jadi mentoy kalaway nakabanta jongki ni kita pakai football academy kambi isu tanah nakabanta kinasilan bagi bukan ketong katahan dunia mentah buat kita akan tidak ada football bersambung ini kita ngajar kira kaya bagi kita ramai kira kaya lagi dong kita ramai hari Islam ibadat bagi kita itu kira kaya football ban Barkalong dengan bagi kita adu kata-kata. Di depan nak ditentukan kalau bagi kita penonton yang mereka akademi kepada kani kalau ketemu lagi kumpi kita sekolah, kumpi kita nak bagi kita sama. Yang berkan bah Indio ini kalau perintah pengawan penjelasan mulai kejengkot jongki tun ke Paris ke school tolong kan Indio menteri ketika kamera kelas ke extension building ke skim berterpang ke bawah nampak district council jadi cuman dari upor tolong bandem ya jong ke kamera baklakot ban itu beri dia ketika school building dengan dokumen sebut dia nadu pengaruh bangun memikman mengarah yo bantutiu banyak senang tak dari kepada nilai om jila jangan dari kepada dicumpihi kepada ni hak Kristo wanra bantu dia tahu kalau jangan di kamrang tiba ni bantu yo ya baru tiba tentang kata ini skim kata